chibai vekule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu character study somthum le palina Obadia chanchin kan zirin kan ngai thlaho le don ani he thu hi lalpanen kanin polna atan kan lo mang le theu don nia masa in Obadia bung khat chang somni le pakhat thu hi lo ngai thla ila Zaiona chuan esawatlang rel saktura chanchuk tu te an lo chhowanga tin ram chulal pata ani ang lalpana thu mal somro se amen Obadia hi lalpa zol nei thuthlung hluya lekhabutoi ber ani a bung khat chau amin chang somni pakhat thleng chau a omani Obadia ming omzia hi ia huwa chhe hlo ti emo lalpa rong bol tu ti na ani a tun lai tong tual lengin a ming hi pho don ta ila lal rong bola ti emo lal tirka a ti emo ain me viau mai the ani Obadia bu hi bupante ma ni sela athuken hi khati hun laya Israel mi puite tan khan apoimo ema lalpan inlarna amu tirani ami malchan sin hi thupina oma ama Obadia hian ahnena lalpa inlarna hi mun poimo ber chantir adu wange ni ang o ti turin ami malchan sin hi aziak lang lem lo tlat maya han chui turpo thui taka omlem lo ani abu hi azia hun chungchanga ngai dan rang om nuala amai ro chu uluk taka chang khatle chang somni le pakhat inkar kan zir chian chuan Jerusalem tluk chet thu asoya wangle Edom tluk chet na ero ala thlenglo anga asoya wang hianin BC zanga somriat paruka Babulonin Jerusalem ati chet nu Edom Babylon kuta atluk lu ma si BC zanga somnga pathum ne na inkar vela hian ani mela Obadia hian ale khabubung khat lekle chang somni pakhat chawa hianin thupoimo akhung nual thungani athupui a central theme hila chuak don ta ila Edomin aramral muan na chunga aram dang thil ti theizok ten Israel chunga chiat na anron thlen konga Juda te chu oron nu izatin an lo lom em maya Juda te chan chet lai churem changa la in Jerusalem rokna a tepo an lo in rol ve hiala Israel te mel malama tangin an musit ma an unaw ni sikha ma selal pan Edom ho te hi an unaw an thisen zompui heti taka an musit le an nu izat le an lo rok ta hial mai hi angai thei hau lova aloron nuai dona an latlom nge dona ni ti aron khil ani tichuan kan khiat na bel cha tu tan tlemin han bel le lekila Edom ti hi kan munuala Edom ti chu ramsen red region ti na ni a Edom hote kan ti hi Isaka fapa upazok Zakopa phirpui esawa thakal zel te an ni a chuwangin abua po hian Edom hote address na hian esawatlang ti te po in asoi thina tin Juda Israel ho hi Zakopa ming thar thakal zelten ya wangin Zion tlang ti in asoi big deuh kher bok ani Edom ho hian esawale Zakopa te mittuine na anlo in rem to laya huntam takliam hnuwa an pian pui unaw Israel te an hotlat mai hi lalpan tha atilova an ril ruput mang diklo chuti top du in Edom ho hi atitlom dona in chuang theile chapo theya omlo turin lalpan anuk niam don ani butoi te ma ni se an chanchin hi angai nomin zir thamani a khamichin khadu tok tamai ta ila Obadia atanga kannu na zir tur kan ni konga hetiang hian lo la chuak le ta ila masabira chuan mangai na poimo zia kan muani Esawale Zakopate hi Isaka fa phir te khani a Zakopa na u esawa abu mawanga an boy zia chu kan ria a ma se Zakopa in ngai tlom na in an u naw kara in rem lo na chu thiatin an lo in pum khat le dai to a
chuti chunga esawa chu chuan kalzel ten an kezen Israel te an huale an dova mi rang zok lama an tanga an musit le an hausakna Jerusalem hausakna te an rokta hial mai hi lalpan angai dam theilovani hei hian mangai na tello in lai chin na te mangai na tello rongbol na te hi lalpan pom harati a mangai na chanchin tha thril turpo hian mangai na apoimo zia min tarlan sak ani apani na chuan chapo poizia kan hmu bawk ani lalpa zolni Obadia hian edom chapo na chu adema avau boka thinlunga chapo na hi lalpa tan rim chi ani zia min zirtir bawk ani hemi konga hian invention a harviau maya kanin hrirlo kara kan lo chapo man der to chang te a om fo ani ma ni in fia fo hi apoimo bera kan lo chapo thina ni po a in siam thatle na lama kan chak apoimo thungang apathumna chuan in hne chia that lo zia kan hmu bokani Obadia hian edomin Israel te hne chia an tuar le an tuarna khongai aya an musit le a hne chia zui vele chhong zela hi adema lalpa chuan hne chia te a khongai thina angai sak thin ti kan hmu a tunlai khovela hian min mangai tu te chau mangaya ne chia turte ngai sak lo hi a ol khop mai lalpa lama tang du chuan ne chia turte ngai sakanga ya lalpa mingin kan thin po apoimo hle ani ti kan zir chu atha ome apalina chuan lalpa lal zir riat thar poimo na kan hubok ani heng Israel le Babylon in kara edom ho lowin rol chung chang te hi kan lo hrefia thar le ta a lalpa mi te chunga chungnung zokin langma se an chunga rorel tu lal ro pui tak lalpa Jehova a omani ti hi lalpan hriat tir du a alal jetarlan atumani ro arel dona ti sa a intilal le chaktak Babylon le edom po eng ruai ani don lo ti hriat tir lalpan adu a hriat tir ta ani voina hian kan din mun athari lova mi te mu sidle diriam te ngai san lo te po kan ni mek mai thei lalpan ami te tan ro arel dona zang khua alabung budon ti hi rin tlat turani tukina hian beidong lo photang u atop bera chuan lalpa a hian beisi tura omreng ti kan hriat apoimo bok ani lalpan Israel te tan salta na kara chan chuana ahma a an din mun thapa ngaya ngai o tir le na restoration atiama hei hian kan din mun acho ber lai te tong trai ngai na po kan hriat to lo lai te hian lalpa rin omna awangin ami te hian lalpa a beisi tur kan nei renga ama a beisi na nga hi ahim berani ti kan zir chua apoimo bokang khang te kha voina Obadia chan china tanga kan zir tur kan nei te ni a lalpana thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu hei tu kina hian Obadia chan china tangin character study kan lo nei zo le ta a ichia lo hian thiltam tak min zir tirani khongai takin heng te hi kan nunatan atharin malmin som sakle la Vawiin kan nun kong Hruaitu tan malmin som sakle ang che min chandam tu kan lalpa isu mingin kan tile amen lalpan mal som theu chewro se nilen nom le vek ule